Yeah, thank you to Tamar for leading our service this morning. Always uplifting and encouraging to be able to come together as the body of Christ, to be able to edify one another. But I think the pinnacle of our worship is to worship the Lord. Amen. It's to lift up His name. Te umalava tatu te mafuta I so fa maroa tu le fa marosi ia to eva to le fa talo fa nei o tatu matua matua to mama tina unga lita itasi ia le ngata for le tatu Sunday school. Well done Sunday school. Awesome session this morning with your teacher. I heard your songs and your the joy of the Lord in our kids' voices, so we praise the Lord. Ia le tua le taiao tatu talo ia le tatu fa nglomo le fatasi ma le upo le tua fa tai tele lava no matu tama lo wanga lei mato te whaalumoina I mea na e whaia o le angi o le matangi, o le susulu ai o le la, mea umalava o whailonga ia o loo soifua le atua. So mato o maileni taiao, mato te tapua ia masi itia lo suafa, ina ia maua lunga lo vi ina I le whaapotopotonga alau e kalesia, na mato whaalongo I la upu le ni taiao, whamamia ia o auna, ia ao lātou whaanuonomo, whamamia fōila mātua I le laungaina, ia malinga luenga o le ao auina o lau fionga, pa ia I le ritai au fōile viinga ia te oe, ona o Yesu, and we all say, Amen. Amen. And Amen. If you will turn with me to James chapter 1, o le Iakopo a lona mata upu mua mua. I le whaipule se fulu ma le lua na tato whaalongolongo ai I le vaiasona te a. Whamaino na whaitawina amu ia le tangata o le ono sai I le whaoso songa. A wā a uma o na tofotofoina e maua e ia le pale o le ola ua fola ina mai ele alii I e alolo whātu ia te ia. We now know from the book of James and the studying of the context of this particular book and the writings of James, the leader of the church in the first century church, the whole book is around the testing of living faith, or testing for living faith. O le tā upu a toa po le autu o le tusile neo Iakopo, ina ia mawhai o na tofotofoina le whaatuatua o le tangata whaolaina, be whaamaunia. So be o le autu a toa le na o le tusile nei. So the first testing that we started to look and unpack last week, we find in a portion of the book of James from verse 2 right through to verse 12. And so last week we started to have a look at the first test of your faith. So o le tofotofonga na tātou matamata ai I le vai aso po le urua I tofotofoina o lo whaatuatua. E tofotofoina le whaatuatua o le tangata Kerisiano pea whaaui o ia I taimi faigata. So the first test that we started to look at last week, found in verse 2, 3 and 12, is the test of when you go through trials. So we know that as a believer, we all said amen, that as a believer we will go through a time of trial. E iei le taimi, e whaaui e lo soifua malawolanga, I le taimi o le tofotofonga, I taimi faigata. Tanitongu fo I tofu ata tau matala e mawhai o na wha matala I nai le manatu. We each have a story to explain that we have been through a journey of trials. We are currently going through a journey of trials. But what we started to look at last week was, well, how do we endure? Because o le matafa iei o le kerisiano e ao ina tū mau. E ao ina ono sai, pe o le upuna na tātou whaalongolongo ai o le tangata kerisiano whaamaoni. E ui lava ina ui I taimi whaingata, a ele vaenga na o lona o langa, e ono sai, e tū mau. E le aise me e whaanga e tia ai. Ai tatou mawhau I le o langa o le tangata whaolaina, se sue follow to see whaamon le Luka, a lona mata koe valu, Luke chapter 8. And I just want us to look at this parable that was spoken by Jesus Christ. And if you look down at verses 4 right through to verse 15, this is the parable of the seed that fell on the four paths, along the four soils. So e mana tue tātou le whaata oto lea Yesu Keriso, e winga I le whatu
o le saito na pau I ele wha, manatua le whata oto le nā. A tātou mata ngā I le o langa o le tangata whai mai o ia o le kerisiano, e I oe ma tali tonu tātou, o le tangata lea ua whaalongo le upu, o le tangata lea ua talia le upu, o le tangata lea ua talia ma le fia le upu. A e whaalongo I whaamatalanga le nā, o le tangata le nā, o le tangata kerisiano. That when we look at someone that calls himself a Christian, is someone that receives the word, and it says that someone that receives the word with joy. Amen. So they hear the word, they receive the word, and they receive it with joy. So when we hear those terms, they can easily refer to a Christian. But in verse 13 of that parable, in Luke chapter 7, Jesus says, in verse 13, but the ones, so he's talking about the seed that fell on the rock. It says in verse 13 of chapter 8, but the ones on the rock are those who, when they hear, so he's talking about the hearing of the word of God, they receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while, and in time of temptation, otherwise known as in time of testing, fall away. So it seems like they're Christians, they've received the word, they've received it with joy, but because they have no root in the soil, when temptation arises, when testing arises, they fall away. So that's what the book of James is all about. How do we test whether or not we have living faith? How do we test our faith for authenticity? E whape whea ona tofotofoina lo soifua whaaolaina. Lea lai whai mai le whata oto lea I ele e wha. Wha mai le whai pua se fulu ma le tonu. I le whata oto lea, ole mea papa, se tasi o ele. Wha mai ole mea, oe I le mea papa, o I la tauia pe a whaalongo I le upu, wha mai ua talia ma le fia, ai le aini o la tau waa, ua whaale tu maulo la tau whaatua, ua o atu I aso e whaaoso inai, ona o ese ai lea. O tātou wa aia le to tele o kerisiano, iona po nei, ma taimi wa mawai, e fōlinga mai o kerisiano whaamaoni. Ai longo fie lava pe whaamaoni pe le ai, pe a oi le taimi o le tofotofonga, ona ewa aia lea, le whaamaamulu le tu mau, le mawhai ona ono sai. Pea tātou toi fōi lai le tātou mata upu o le Iakopo. O loo tala noa tātou I le tofotofoina I taimi o faigata. So we are looking at the testing of our faith or the testing of endurance during trials. So everybody's nodding their head or nodding on the inside. Yep, I'm going through one right now. So it's the testing of your faith that you're going through at this time. Last week we saw the how. So there's two hows that we looked at in the scriptures last week, and we're looking at the rest today. So there's three more that we will unpack from this part of the book of James. E lua ni vaenga na tatou matamata I le vaiaso na te anei, e whatatau la, lea la o tatou I loa, e tofotofoina no tatou whaatuatua, ai whaape whea la o na whaawau pea pe ono sai pea pe tu mau pea le tangata whaatuatua. Mua, na tātou wa aia I le whaipoe lua o usoe ia o tōna natu o le mea e fia tele ai. O le vaina mua, o le ono sai o le tangata whaatuatua, e tu mau ma le mele ta o le mea e fia. O le oli, e te whaafea ngai ai, male taimi o whaingata. That when you do go through trials and when you endure through trials, the first part that we looked at last week in verse 2 was a joyful or a joyous attitude. Verse 2 it says, my brethren, count it all joy. Remember last week we started saying that it's about every circumstances, not just the mountaintop moments that you have joy in the Lord. No, it's those valley moments. It's the darkest times of your trials. That's when you should count all of those things joy, because that's how you can endure. That's how you can prolong. That's how you can be long-suffering during the trial or during this journey of faith.
Vaenga una lua, na tatou matamata I whaipu e tonu, ina ua o tau I loa o le tofotofoina o lo o tau whaatuatua, e tupu ai le ono sai. I lana tatou matamata, I le ngata I le whiawhianga tele o le whawhiangai o oima whaingata, e o le vaenga e te loa, o le alo malamalama, o le loto malamalama, e whapea ona maua mai le upu a le atua. So last week, the second point that we looked at was in verse 3, but knowing that the testing of your faith produces patience. We know that the book of James is written to believers. So we looked at that word knowing. What was their knowledge? Their knowledge was with regards to the truth. That as you go through the endurance of the times of trial, it's important that we know the truth. It's important what we know. Amen? So those were two things that we started to look at with regards to this first test. So today, we will look at 3 more to finish off this portion of text. E maua le tatou whaitau le tai au le nei, I le whaipue whā, se io atu I le whaipue se fulu ma le tasi. Mana ina ka a mata le tatou whaitau le nei tai au le whaipue whā, se tatou whaitau whaatasi mai. A maua lau tusi pa ia Samoa, se tatou whaitau mai mua le wha Samoa. Ia ona whaitau ina leo le wha Peritania, ia. Ia atoto le manuela le onsai. Ina ia atoto ai no ia sala una le ai utofoto. Ia le ai se mea e tasi e matita. Amen. Verse 4 reads, "But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." The third part that we want to look at today with regards to enduring the time of trial. When we go through the test of enduring the time of trial. Manatua, o lo tala noa tātou I le tofotofoina o lo whaatuatua. Pe whaamaonia, lo tangata whaolaina. So, o lela mawhai ona tātou I loa, ioe, o hao le tangata e tumu I le whiawhia. Lua, o hao fwoi le tangata e tumu lo malamalama I le awhionga pa ia le atua. O le vaenga lona tolu e mawhai e fwoi ona I loa le tofotofoina pe moni lo whaatuatua, o lo tātou maua I le upu lea, ia ato atoa le ngā luenga ale ono sai. So we now know that the first how of enduring the testing times of enduring during trials is the joyous attitude. It's the knowledge. It's what we know. But the third one we find in verse 4. It says, "But let patience have its perfect work." Ole vaenga lea, tātou te maua I ato o tole ono sai, ole ata lea e mana o mia I ia malamalama I tātou. A whapea ona whaaui tātou I alau whaingata, a whapea ona whaaui oe le taimi o whaingata, whamaile whautuanga Iakopo, a ia ato o toa le ngā luenga ale ono sai. Ole anona winga, ia whapea ona e ui a toa lava le tofotofonga lea. Ia whapea ona e tū mau. Aua nei e whaavaivai. Ia whapea ona e iloa. E tatau ona iloa a toa lava le taimi o le tofotofonga. Ia whapea ona e tū mau ai. Praise the Lord. That when we look at the third how, okay, we were looking at the first 2 hows, joyous attitude, it's understanding that we have, it's an understanding mind. But the third how, we find in this verse 4, it says, "But let patience have its perfect work." The definition or the understanding of that verse is to actually see the trial through. It's to actually see it through. The only way you will overcome or endure that trial is to actually see it through. It's to not give up. Amen. And the only way that you cannot give up is if you submit to God and submit to that trial. O le winga o le whai upu lea, ina ia whapea ona ngā wai o roto, I le atua a o whaafea ngai oe ma le whaingata. Aisea, ina ia mawhai ona e tū mawai a o whaafea ngai oe ma le taimi lea o lo soifua. Praise the Lord, that as you go through this time of your life, and as you endure, it's that submitting to God and submitting to this trial. It's submitting to the fact that, okay, I trust you, Lord, to endure the length and the time of this trial.
Ai matamata le e peru ta ko se fulu ma le lua fa upo e lima. Tala noma i ele tu tala e peru fa mai i le hao a wina o le tangata fa atua tua. Fa mai lo watani i e aua le fa atau wa ai no manatu. Le awa ina a le rii. Aua fo i le fa a vai vai. Pea hao a ina oe e ia. Fa mai awa o le ua lofangia e le rii. Ua o wa ia tu o ia ia te ia. Ua sasa ina fo i e ia atari uma. Watalia eia ai mafofau i le alofa o le faale tamā a le atua ia te oi. A e uia ia pita ma faigata ia. O le anganga o le manatu e tolu o lo ngā wai i le atua. Ma e ngā wai i le vai taimi leo lo soifuanga. Ina ia e tu mau ma e mafofau i le atua. O le ale vaenga o le atua o lo tamawhai o na tala noa ai i lo loto a e uia le faigata. So this in Hebrews chapter 12 verse 5, we remember that when we started looking at the book of Hebrews in the last couple of months, when we came to that portion of the text where the Lord disciplines those whom he loves. So the trials that you go through could be considered a discipline from the Lord. But he quotes from the Old Testament, the author of the book of Hebrews, in Hebrews 12 verse 5, and it says, "My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he receives." So the heart here of the text that we're looking at with regards to the book of James today, when we look at that verse 4, but let patience have its work. That we must continue to look at what God is trying to take us through, whether it be a time of discipline, whether it be a time of trial and temptation, but for the believer to test that your faith is living, that your faith is alive, that your faith is genuine, we can endure because we submit to God. Amen? E le nganga le nā tātou te ngā wai ai i le atua. Whamai le leina lona lua le nā whai koe whā, whamai a ia ato toa le ngā luenga ale ono sai, ina ia ato toa ai, ma ia sao ona le lei ai o tau. O le upu nai au mai le wha Samoa, o le upu lea ato toa. O le ale mafua anga i tatau wai ona ngā wai i tātou i le taimi o le tofotofonga, o le ono sai alo tātou i taimi whaingata. Whamai ina ia whaapea ona ato toa ai, le upu nā ato toa, e sau mai le na le upule fa sa mo le ato to be e ia te tato le manatu wa atoa se mea a le upu e geni e au mai la se isi winga fa pea o le upule ato to e au mai le ata o le tangata o fa matua o le tangata o matua fa le nganga so le winga tonu ala na o le ato to le o le mafua anga e te wi ai te mi o fainata awa a uma le tofotofoina oi e ati le ona e matua fa'aleanganga e a o inailo loto fa'aleanganga e a o inailo savali fa'aleanganga ma e tupu ai I le finangalo le atua. I was just saying in Psalm 1 that in the verse 4 it says, "But let patience have its perfect work, that you may be perfect." So that the word perfect is highlighted there, and the Greek word for perfect actually means fully grown or mature. So we can see here that your time of testing and your time of trials, the third how is to submit to that time, to submit through the trial, submit to the Lord, for the purposes that while you're going through that test, you mature in the things of the Lord. Amen. That's the Greek meaning of the word perfect. So when we read that, it says, "But let patience have its perfect work, that you may be perfect." That you may be mature in the things of the Lord. That you may be fully grown. That's another meaning of the Greek word. Fully grown. That you continue to grow through those times of testing and trials. That you become a better Christian. Praise the Lord. That you continue to grow in your walk in the Lord because you have gone through this time of testing and trial. Amen. Nana ye for malesi upuna ye for my ina ia ato ai ma ia sao ona le ai oto ia le ai se mea e tasi
e mativa ai o tau. Se iso e tātou tusi le salamo. Salamo mtāku e tolu suma fitu. Whaiupu e lima. Psalms 37 verse 5. Praise the Lord. So we now know that the testing, we submit to the testing, the time of testing, because we trust in the Lord. We know that through this time of testing and trial, as we endure, we can go on to maturity in the things of the Lord. And in Psalms 37 verse 5 it reads, "Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass." Amen? It says trust, or commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. That when we go through the time of testing and trial, that we continue to commit to the Lord, that we continue to trust in the Lord, so that we may be perfect and complete. Say feita mai fa Samoa I ya. Amen. Au e whawhea ngai e fōi la ma le whitama le faigata o le fōlanga o le whaatuatua. I le taimi la lea le tofotofoina. O le mana onga o le awhionga pa ia le atua. Ina ia e tuina atu lo wala ya Yehova. Ma whaatuatua ya te ia. O le upu nesa we le tatou tusi Iakopo. Whamai ina ia atoa ai. Ma ia sao ona le lelei ai. O tau. O le upu e leni le au me upu le Samoa o le sao ona le lei. O lo iai le ata whaapea o ni Vaega ese ua tuu whaatasia ma ua ato atoa. So le lai wha Samoa tātou ina ia ato atoa ma ia sao ona le lei. So when we look at the two words in our text today in verse 4, it says that we may be perfect and complete, lacking nothing. That word complete comes from the Greek word holokleiros. Holokleiros. That's how you pronounce it, because I'm part Jewish. But the meaning of the word holokleiros is the notion of making whole. It's things that have been separate but are now intact. So when you go through that time of trial, when you go through that test, when you submit to God and when you trust in him that he will see you through right to the end of the trial, you will come through and you will be mature and you will be complete. You will be intact. Praise the Lord. That's how you know you're a Christian. If you come out of that test and you failed the test, the question is, are you saved? And that's a serious question. Am I a Christian if I'm not able to survive the test? Because the book of James is for those who believe. O le tusi le nei Iakopo, o lo tusia ia te ilato o e tali tonu. So o e la ne na le la wa tolu vaenga e mawhai ai. O na mawhauwhau e whape whea ona o ono sai, e whape whea ona o tūmau, o le vaenga lona tolu o te whia au mai e le tai au le nei, ina ia whapea ona tātou vaava ai, e whaingo whia ona tātou I loa ai le whina ngalo le atua, ina ia tātou whātua tua pea I le atua. Ai sea, a wia tātou le taimi e whaingata, le lawa tātou I loa, e ato atoa I tātou, lono winga o le upuna ato atoa lo tātou I loa, e una tangata wha matua, e una matua wha leanganga. E kole tofotofonga, wātiri ai ona e matua wha leanganga. Ma lesi vaenga o tātou I loa, e tū whaatasia ma ato atoa, lela I upuna I loa, e ato atoa, ma sao ona le lei. E le eis ma se mea, nai mai whai kunga whai koe wha, ia le eis se mea e tasi, e mativa ai. Whamai upo le apostola Peteru, mua Peteru, tā koe 5 whai po se fulu. A o le atua e ona le alofa tu noa uma lava, o le na wala au bina I tātou, ia I uatu I lona manubia whaavavau o ia Keriso Yesu, pe a tinga ina o tō ina yaso, ia wha atotoa ina e ia lava, ia wha atu mauina,
ia whaamalosia, ma ia whaavaina o tō. O le sivaenga le nā e whaamaoni ai le ato toa, ma le sao ona le lei. For mai upua pēteu, a tingaina o tō, ia wha ato toa ina o tō e ia lava. For mai le si upu, ia wha atu mauina o tō e keriso, ia wha malosia o tō e keriso, ia wha avaina o tō e keriso. In 1 Peter chapter 5 verse 10, we read there the Apostle Peter, and he writes these words, "May the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while." So he's also talking about the suffering Christian. He's also talking about the suffering believer. And it says here, perfect, establish, strengthen, and settle you. That's all about being mature. That's all about coming through intact. That's complete. Amen? Because of Jesus Christ. So le manatu e tolu, le la o tatu vai, o le loto e oli oli, I le taimi o whaaui ei o le whaingata, o le loto malama lama, ina ia whaapeo na tatu toe vaava ai, I le mea ua tatu I loa, I le taimi o tofotofoina. Ma le lona tolu, ina ia ngā wai o tatu loto, a whaaui oe, I le taimi o whaingata, ia e ono sai ai, ia ngā wai pelo loto I le ali, ina ia atotoa na le lei oe, ina ia whaapeo na sao ona le lei. That when we look at the third how that we're talking about today, as you endure through trials, we continue to have that submission or submissive will to the trial and to trusting in the Lord. Hopefully that's encouraging for you. Amen? Amen. Okay, the next one we find in verse 5 through to 8. For men whai pue lima, ai a whai wale ai se poto I so oto, I nā ole atuia I le atua, o le foa I tele mai I tangata uma ma le toe tauta ua, o na foa I nā mai lea yateia. Verse 5 reads, in English, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. O le nona whao te whiatala noa I le tai aole nei I le auwala e mawhai ai, ona e ono sai I taimi o whaingata. O lo iei le manatu whapea, o le loto e tali tonu. So the fourth part that we want to look at today is a believing heart. That you have a joyous attitude, that you have a submissive will, an understanding mind. But the fourth part that we see in verse 5 is a believing heart. E iei te mi e whaapea, o whaaui o e le atua, e iei te mi e tau uma le oli a. Pe fo te mi pe fiu e suele upo le atua, kau le aise na lama. Pe o fo le te mi e te fia ngā wai ai, wa vai a, ngā leta te I le tino. I le teimi la o le tofotofonga, ma le teimi e te ui ai, o le aise lama, I fiu e suele oli, le aise mea, o I la e sawa I whai pue lima O I le whai pue lima tātou te mauai, whamai ai a whai wale ai, se poto I so o tau. O le vaenga lea o lo tofotofoina o lo soifua, a e fiu e suele oli, o I tātou te o mai ai I le atua, ina ia tātou sa ili I le poto, whea maua I le poto, o le poto e mai le atua. Praise the Lord. There are moments in the trials, and as you endure, the dial of the joy is going towards empty, right? Because we're in the flesh. And even your understanding mind, the reading of the word, you're still trying to look for that verse to encourage you. And then the submissive will is just naught. So there'll be times during the trial where you'll be like, man, I'm struggling. I'm really struggling through this trial. This is where verse 5 comes into play. Because what do we need in those moments? We need wisdom. And that's why verse 5 says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Where is wisdom from? Where o whemea mai le poto. Ale tali le whata oto alona mata koe tonu. Pai koe lima o le fitu. I e whaatuatua ia Iova, ma lo loto atua, ai aua le whaalangolango I lo lava hatamai. So mai ia e manatua o ia I o wala uma, ona whaatoluina ai lea e ia, lava o wala. Aua e te whaafia poto, ia e matau ia Iova,
ia alo ese ile leanga. We find a definition of wisdom in Proverbs chapter 3 verse 5 to 7. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. You know, when we struggle through the time of trials, we tend to run to others for an answer. Eita me te ui, eita ni o whaingata, a ele mau se tari, ona e su e leo sesi pe taiano ke fungi, pe mau sesi e mawhai o sosoani a oe a. A ole upo le atua le tai ole ne, sa ini le poto, o whea mawai, o le atua. That we should be running to God as our first point of contact when we're sort of trying to look for that joy during this time of trial. It says, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Verse 6 says, in all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Verse 7, do not be wise in your own eyes. I think when we go through trials, we tend to do it ourselves. We tend to depend on our own relationships or resources, tend to go to counseling. Those are sort of our first ports of call. But may the word of the Lord encourage you that our first point of contact should be the Lord. That's when we really need him. That we look, those who seek wisdom, let him ask of God. Amen? Amen. And it says in verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord. Depart from evil. Awa ole sa'ili ole poto. Le whai mai ele tusi a yopu. Ma nei e ole whaamatalaina e yopu. Ole vaenga lea ole poto. Ole poto e fio le tangata e suke. E fio fo'i le langi ma maunga. E sa'ili po whea o iai le poto. A upu ia a yopu. Wha mai whai pasuma lua. A ole poto e maua le I whea. Po I whea fo'i le mea o iai le mawhau whau. Wha mai whai koe lua spulu o le nei. Pe sau mai whea le poto. Po I whea fo'i le mea o iai le mawhau whau. A wā ua nā tia I mata o e ola umalawa. Ua lilo fo'i I manu whelelei. Ua whai mai le mā laia ma le oti. Ua langona e o mā talinga lona longo. E whai mai whai koe lua spulu le tolu. Ua sila le atua I lona ala. O ia lava ua sila fia le mea o iai. O whea iai le poto. O lo'o I le atua le poto. Praise the Lord. That when we look at Job and his description of wisdom, and it says in verse 12, but where can wisdom be found? And it says, and where is the place of understanding? Verse 20 says, from where then does wisdom come? It says, and where is the place of understanding? It is hidden from the eyes of all living and concealed from the birds of the air. Destruction and death say, we have heard a report about it with our ears. But then we see in verse 23, and it says, God understands its way, and he knows its place. Where is wisdom from? It is from God. O le poto, a sa'ili le poto, ai mana o mia le whaamalosi I le taimi, e te ui aiti ngā mawhaingata, a wa umaro māngamlama, a umaro oli, a umaro lotonga wai, sa'ili le poto. Whamai le tusi a Iakopo le tato tusi whaitau le tai ale nei, whamai ai a whai wa le aise poto I so oto, I nā ole atuia I le atua. Praise the Lord. That when we go through this time of trial, as you go through the testing of your faith, and everything else is lacking, let's remember verse 5, and it says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. And the ending of that verse says this, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. O le ata le au mai e Iakopo mo I tātou I le tai au le nei, o se ata o le whaatonunga, e le o se manatu le lei, o le whaatonunga. Whamai le upo Iakopo, ai a whai wa le ese poto I ate oto, I ngā ole atuia I le atua. O le ale si upo le ole, o le si upo le ole, o le fesili atu I le atua, talano atu I le atua, ai le upo lata mai lava e mana ia, o lo ta talo atu I le atua. O le ata le au mai I, a e sa ini le poto, ta talo. Le whamai ele matau koe lima o le Iakopo lava ia whai pasfulma le ono. Whamai ina ua au ngā tele le tatalo whaataua anau ale tangata a miotonu. That when we look at
James, and in this verse, it says, let him ask of God. There's a notion here of praying, a life of prayer, a life of asking God. And it says, let him ask of God who gives to all liberally. We find that in James chapter 5, verse 16. It says, the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. So it's a life of prayer. It's a life of asking God. If I may le tali nei ia, if I may awa o ia na te fōwai tele mai. Mai a uia tani o whaina tā, a e le iloa le ala, a e vai i le oli, e mawhai ona e saili le poto. O wheme maua i le poto, o le poto e maua i le atua. Aisea, wha mai o ia na te fōwai tele mai. O le alofa le nao le atua ia te oe uso matua whawhine. E te le ui na o oe. Ai au mai e ia le poto ia te oe. Wha mai e fōwai tele mai le poto. Mana tua upo Yesu le mātai o lana mta koe fitu. Whai koe fitu ma le valu. Wha mai Yesu ia o tō o le atu. O na fōa ina mai le iate o tō. Ia o tō sa ili. O na o tō mawai lea. Ia o tō tui atu. Wha mai a o na tō ina mai lea iate o tō. Awa ai se ole atu. Wha mai e maua e ia. O le sa ili e loa e ia. E tō ina fōi. I le tui atu. Uso matua whawhine, o le manatu lea lona lua. Ina ia mawhai ona tātou sa iri le poto, wheme maua le poto, e maua i le atua, awa o le atua, e fōwai tele mai. That when we read in Matthew chapter 8, there's a verse there in Matthew chapter 7, verse 7 and 8, because it says there that God, when we ask him for wisdom, he will give liberally. That means he will give unconditionally. Praise the Lord. And it says he will give liberally and without reproach, and it will be given to him. And Jesus says in his sermon in Matthew chapter 7, verse 7 and 8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. It says knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. So as you go through the time of trial right now, and you're struggling, ask God. Let that be your first point of contact. Then we read down in verse 6. E whai tau I fo lai lalo I whai poe ono. I le whai poe ono tātou te mawai. E iei fo I ai a inga o lo ole atu. Na le whai whai poe ono. A ia e ole atu. Male wha atua. Aua lapa nei māsalo salo. Awa o le māsalo salo. E tusa ia ma le peau o le sami ua so I le matani. Ma le ferafo lafoa ina. O le aia ina le olo au mai I le tatou tusi whaitau. Po le awala e te ole atu wai. E te ole atu ma le whaatuatua. Aua ma le masalo. That when we look at verse 6, it says there, yes, ask God. But when we look at verse 6, it says, but let him who asks But let him ask in faith with no doubting. But let him ask in faith with no doubting. There's a condition that's there with regards to your ask. That your asking should be done in faith. With no doubting. The Greek word for doubting there, or doubt, is diakrino. And diakrino means to oppose or dispute. A lot of us, we would ask God, but we would dispute God while you're going through the test. You'd argue with him, Lord, why am I going through this? You're not trusting in him. You're opposing God. You're reluctant to God with regards to the time of trial. O le masalo salo o le whaiwhi nauma. O le winga na le upu e leni na e whaaliviu e le Samoa o le masalo salo. Lona winga a e te talo, a e masalo salo, ua e whaiwhi nauma I le atua, po le ale mafuanga, ua whaaui ei oe I le taimi lea o tina. E leo se te talo le na o le tangata whaatuatua. Wha mai le whaipuna e fitu, o le te talo le na, wha mai le whaipu e ono, wha mai e tusa le masalo salo,
ma le peau o le sami, ua sou i le matangi, ua whelafo ina. O le winga o le tangata lea, e le atua i le si taimi, e le lalolangi i le si taimi, e le atua le si taimi, e le lalolangi i le si taimi. E masalo salo lona manatu, a e le tu mau, a o le taimi e tofotofoina ai. Whamai le whaipue e fitu, a walaba nei manatu le tangata, na te maua se mea tasi mai le rigi. That when we look at the end of verse 6, if you're a doubter, if you're the one that argues with God when you go to pray to God about this trial that you're going through, it says at the end of verse 6, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. This person here is with the Lord at one moment and then with the world the next. Remember we read in chapter 4 of the book of James that the friend of the world is the what? Is the enemy of God. James chapter 4 verse 4, that friendship with the world is enmity with God. And that's what a doubter is all about. If we read down in verse 8, it said, he is a double-minded man, unstable in all his ways. Double-minded comes from a Greek word that is to be two-minded or divided. A divided mind. Ole winga nana mana ele fa Samoan ole upu lea fa mai fa ipuna e valu ole tangata e masalo salo ole tangata e pa loto lua nono winga e lua na loto ole loto i le tua ma le loto i le lalolangi ole tangata e fa loto lua fa mai fa uma fa ipu e valu e fa le tu mawia I yona ala uma ole ale winga ole loto lea ole tangata e le talitonu. Ale manatu e whao le tatou launga, I nei mea lima o lo tatou matamatai, e ao ina ia e talitonu. E saili le poto, saili le atua, na te fōa I te le mai, a e ole atu, ia e ole atu ma le whaatua. Ia e ole atu ma le loto talitonu. Aua lava male ma salosalo. A ma salosalo le tangata, a wha loto lua, lona winga, e le I maua e ia le whaolatanga. E le whaamaonia lona o langa whaolaina. That when we consider verse 7 and verse 8, it says, for let not that man suppose that he will receive anything from the Lord, let alone wisdom. And then verse 8 says, he is a double-minded man, unstable in all his ways. Unfortunately, if you're unable to ask in faith, you're a non-believer. That's the test. You have failed the test. If you failed the test, then you're not a believer. Praise the Lord. So, as we look at the fourth part, so we've looked at a joyous attitude. How do we endure the time of testing? With a joyous attitude, with an understanding mind. We've looked at today a submissive will. How do we submit throughout the whole of the trial? Submit and trust in God. And then the fourth part we've just looked at is it's a believing heart. That we ask God for wisdom. That we go to Him first. Ina ia tātou sa ili I le poto. Le lai whai mai yopu o wheme maua I le poto. E maua I le atua. O le atua na te loa le ala o le poto. Ma le vaenga muli. O le vaenga whai pue iwa, se o whai pue se fulu ma le tasi. Se tātou whai tau mai wha tasi. Last part of our sermon today is found in verse 9 through to 11. Se whai tau mai le wha Samoa. Ia. Ke ori le soma tiwa. Ina mua whanau lunga ina o ia. Ara le maua, ia ori oia ina o whanau la roina. Awa e mawai atu ia pei o funga o la. Awa pe a dua e le la ma le vilela. Wana mamai ai lea o le vau. Ua maalili fo ino na funga. Wa ua whau matia no na nata mo fie. Verse 9 to 11, let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field he will pass away. For no sooner has the sun risen with a burning heat than it withers the grass. Its flower falls, and its beautiful appearance
perishes, so the rich man also will fade away in his pursuits. The final point that we want to talk about today is a humble spirit. How do you endure? How do you endure that test and that trial that you're going through? You see that there is a joyous attitude, there's an understanding mind, there's a submissive will. Now we know that there's a believing heart to continue to endure the time of trial. But the final part that we want to look at, that we find in verse 9 through to 11, is this notion of a humble spirit. A tatou mata a wala e o tatou va ava ai ai. Pe fea ona e ono sa. Ba pe fea ona e tu mau. Ba pe fea lela o tatou I loa e tofotofoina o malava I tatou I le taimi ona tatou savalina o le whaatuatua. E iei te mio o mai ei fita. A ia e oli oli. Ia e maua le loto oli oli. Ia e maua le mana malama o le loto. E ala I le fiona pa ia le atua. Ia e ngā wai I le taimi o le fōlaunga lea o le taimi whaingata. Ia whape foi ona maua lo loto I le loto tali tonu. A e ole atu I le atua. Ia e ole atu I le whaatuatua. Aua le masalasalo. A whameile mai na muli tātou te maua I le ata le au mai I le whaipueiva o sumatasi. Tātou te maua I le anganga muli lea o le loto maulago. Whamei whaipueiva. Ia oli le usumativa ina ua whaa maua lungaina o ia. O le auso le ano tusi ai Iakopo le tusi. O le auso ua whaasala lawina. Mai o le to o tele le auso ia. Ua whaapeona whaasala lawina ma ua whaasawaina ona o le tala le lei. I le whaasawaina la lea ua whaapeona maua e fo'i nisi o le auso I le mativa. Ma le tango 5. Lea e whai mai e le tusi ai Iakopo ia te I lato whamai le whaipueiva. Ia oli la oe le uso mativa ina ua whaa maua lungaina o ia. Le aga winga le whaa maua lungaina lea. Whamai le mataupue lua I le whaipue 5. O uso pele whaa longo maia e le ua filifilia ea e le atua o e matitiva I le neio lalolangi o tamau a inga I le whaa tua. Ua tō fia fo I lato I le malo ua fia fola ina mai I e alolofa ia te ia. O le auso le tusi ia Iakopo. O whamatitiva ina I lato I le oloa le lalolangi le nei a. Ai whamai, ia oli le usumativa ina ua whaa maua lungaina. O le ale tamau a inga le wa ia te ia. O le tamau a inga o le whaa tua. Ewi ona le aise mei le lalolangi le nei. Ewi ina mativa I o loa o le lalolangi le nei. A ua whaa maua lungaina. Ina ua ia te ia le whaa o la tanga. Praise the Lord. And when we look at verse 9, it says, let the lowly brother glory in his exaltation. The lowly brother here, James is referring to the believers that he's writing to. Many of the believers have been persecuted because of their faith, because of the name of Jesus Christ. And during that persecution, many of the lowly, the brothers, are also poor. And poor, literally poor. They're living in a poor state. But James reminds them and encourages them that during that trial, during that time of being castaways from the world and being not accepted by the standards of this world, James reminds them, let the lowly brother glory in his exaltation. And in his exaltation, James chapter 2 verse 5 refers to the poor. And he says in verse 5 of chapter 2, listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith? The exaltation of the poor brethren is the fact that they have Christ. It's their faith in Jesus Christ. It's their life that has been changed because of the gospel. Amen? Even though they are castaways from the world, even though they are poor economically, even though they have nothing in this world, but they are rich in faith. It says there in verse 5 of chapter 2, God has chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who loved him. Amen? So the humble of this world, it reminds us, those of us that may not necessarily have much, but the encouragement of the word today is that even though you may not necessarily have much in this life, but you have salvation. E ui lava
e fōlinga mai I le baaia le lalolangi e le te leso o loa pe tau le aiso tupe a. Ai wha mai, ia oli le uso mativa ina ua faa mawalunga ina o ia. Wha mai lea o le whaipusifuru, a o le mau oa. Ia oli o ia ina ua faa maua laloina a wā e mawai atu ia pei o le funga o le la au. Tala nofo I leo Iakopo ia I lātou o o lo iai le tamau aina a. O tato uso a Kirisiano e iai tangata e le tango lima. A iai fo I tangata e iai le tamau aina a. O I lātou ua whaamanuia ina I le tino le nei. Ai whamei le whautuanga a le tusia Iakopo a o le mau oa ia oli o ia ina ua wha maua laloina. O le mafuanga o le tusi atu Iakopo I le upu lea, a wā e o lava I le tangata mau oa, e iei fo I taimi I lona o langa malona soifua o ia o le Kirisiano, e whaaui ai o ia e le atua I tīnā. Ai a o le taimi nā ona ti ngā mawhaingata, o le mana onga o le tusi Iakopo, whamai ina ua wha maua laloina o ia, ina ia aua ne I wha moe le tangata mau oa I lana oa. A ia mau lalo lona loto e wha moe ai ma wha atua I le atua. Amen? So e tutusa lava I tā ua le tangata mau oa ma le tangata matima ma le tango lima, I le teimi e ui ai tātou I whaingata e au lava o na wha atua I le atua. That when we look at verse 10 of James in our scriptures today, it says there in verse 10, but let the rich in his humiliation, because as a flower of the field, he will pass away. So James is also referring to those who are wealthy, those brethren that do have the riches or are well off economically. But those who are wealthy, he says, but the rich in his humiliation. What does that mean? That he is referring to that those believers who are well off in this life, they too will go through a time of trials. As Christians, we have Christians who are wealthy, We have Christians who are rich and have money in their accounts or have assets in this life. But even they would go through a time of testing. They would also go through a time of trial. And the humiliation that he's referring there to is with regards to when they go through the trial, that rather than depend on their riches and their wealth, they are humble enough to call on God. That they are humble enough, that they have that humble spirit, that when they go through a time of trials, because the wealthy will face death. The wealthy will, a husband might pass away, or a wife might pass away, a child might go to prison. All of those different trials for a wealthy Christian. And the word of James is that's for them today is for them to be in their humble spirit, be able to trust in God. E mawhai fōi e le tangata mau oa ona wha mau lalo. Le lai whai mai ele whai kuna se furu. A o le mau oa ia oli o ia ina ua wha maua lalo ina. O le anganga lava o le loto mau lalo. E wha whea ngai ai so se tangata. Pe mau oa, pe mativa. E whaafea ngai lava ma le loto mau lalo. Aisea, na le whai mai, e mawai atu o ia pei o le funga o le la au. Whamai anu wa ele la ma le vevela, o na mamae lea o le vau, ua malili fo i lona funga, ma ua wha o matia lona mata ngofie, e whaapea fo i o na mawai atu, o le tangata mau oa i ona ala. E tutusa le tangata mau oa, ma le tangata mativa, pe a o I taimi o whaingata. Ai tasi lava lo la wha moe moenga, the great equalizer for both rich and the poor is when we go through trials, when we go through the testing, we go through those times, that we humble ourselves and come before the Lord. Amen. But that's a lot na mo I tātou I le tai au le nei. Au tātou wa ai I whai upu ia e whai pue lua, e o whai pue se fulu ma le lua. E mawhai ai o na tātou wa ai I vaenga mai e lima. E mawhai ai o na tū mau oe, o no sai oe. Le lawa tātou I loa o le oli, le fia tele. Le lawa tātou I loa o le loto ma lama.
Tatou loa le nei tai au e ele mea lona tonu o le ngau wai o lo loto. Tu mau se ia whaaiu le tofotofoina o lowo langa whaatuatua. Wha e mawhaifoi ona tofotofoina o a ia e tali tonu. O le atu I le atua. Aua male ma salo salo. O le vaenga muli muli ina ia tatou maua le loto maulalo. Aisia e pei uma tatou, o tatou umalava e pei o funga o le vau a. E mamai atu mamalili o tatou funga. So we've looked at the portion of scripture that we've been looking at is James 1, verse 2 through to verse 12. And we've now understood that the first test is the test of trials. There's a time when you would go through the trials, but the prayer is that you continue to endure. Hey, a Christian will endure. The one who says they're a Christian but fails the test, that's who we want to invite to hear the gospel. To hear the gospel again. To hear the gospel again. If you haven't made that decision, or if you're going through this test and you're thinking, I'm not sure, then the encouragement for you today is to continue to hear the gospel. But for us who are believers, and you're going through this time of testing, may we be reminded of the 5 hows. Verse 2, we were able to see that it's through a joyous attitude. Verse 3, we were able to look at the understanding, the knowing of the truth, that we continue to hold on to that. We looked at number 3, in verse 4, is a submissive will, that we continue to be patient throughout the whole of the testing time. And you'll be made perfect and complete. You'll go into maturity and you'll be intact at the end of the trial. Praise the Lord. We looked at verse 5 through to verse 8. And this is where we were looking at a believing heart. If you're seeking wisdom, if you're running low on all of those other things, then we seek wisdom. Ask God who gives liberally. The Lord will give wisdom so that you can face that trial, so that you can go through that. And that when you do ask for wisdom, don't doubt. That's the condition. You ask in faith without doubting. And then the final part is to continue to endure, is to have that spirit of humility. Whether you're rich or poor, whether you have much or have little, that we continue to be humble before the Lord and trust Him during this time of testing. That's the word of the Lord for us today, as we covered the second part of this portion of James this morning. So be blessed, everyone. I know that it's going to be we're going to face the testing of our faith in the next week, because now you've heard the word of the Lord. Now it's time to put it into practice. Remember, the book of James is a practical book. Everything that you're hearing, it's about putting it into practice. How do I remain in joy? How do I know what I know is the truth? I need to remain in that. How do I know if I'm checking? Am I doing this out of a humble spirit, or is it a wrong attitude? All of those things. During that time of testing, we'll be able to test whether you have living faith or dead faith. But I pray that if you do not have faith, that the gospel of Jesus Christ still is here. You still stand on the gospel of Jesus Christ. It's only Jesus that can save. That when you believe and have faith in the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ, the word says that you shall be saved. And so our prayer is that we encourage each other as a church, but also wherever you're at, the environments that you're in, the communities that you're a part of, the families that we're connected to, that we can continue to share the gospel of Jesus Christ. Tawani e whamanmira le tua, na tatu aina I le neitao, ona o Yesu. Amen, ma amen. Let us stand, stretch our legs, and we'll pray together. E whaai uina I le tatu mataupu I le neitao, ona o Yesu. Tatu tatalo whatasi, whawhitaitele te mā, loa fionga pa ia, loa whaalongo ai, ao I taimi, faigata, o le fōlaunga, ia whaapea,
Ona o maua, le oli oli, le loto malama lama, le loto ngā wai, le loto ina ia whapea ona ono sai, le loto maulalo, o te au auna i pea, tu maua i pea, mo oe tamau. Whawhetai tele, ia vi ia oe, ono ulo whaolatanga. Amene ma amene. We thank you, Father. We thank you that your word continues to be a lamp unto our feet and a light unto our path. Lord, that the world and the journey that we're on will be dark at times, and we will struggle and we will come against those testing times of trial. But Lord, help us to continue to endure through these things that we've heard through James as we've gone through, Lord Father God. Thank you that your word continues to challenge us, continues to edify us, so that we can go on to that perfection, that maturity, Lord Father God, and be complete in the things of the Lord. So we bless your wonderful name today, and we pray these things in Jesus' name, and we all say, Amen. Amen.